Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Malin Vlogs Kardam Khulumbai Pini Bangke Hedi Non la bangke Nispita welcome back to my YouTube channel Benang intro nang pidun lo Non la so video bangke KRISHA pan an pin et pen jol hedi ni tum bangke give ko pipi silong ma la pen poisa ko an silong ma pula dak bang he hisap pi bom lang pi bom lo ko mama si ko pipi give ma ke pi la hedi so mama ke chini at en tai jaga give bangke chini ining do he ko masi ke van pi ko masi ko son se ke pi ma pu lapu apo bangke poisa hisap pi bom lo KRISHA pan an inut paroisi inut parohini inut phoke blason kipi he la rong asor tuman bang kedi poisa si kipi ang se lo ekdom meaning arong olo give kelong te ning arong lo poisa kelong te meaning arong lo poisa kelong bang anon la ko antong long pone apo hisap hedi mola so apo isa pen KRISHA pan mo ison bak hormo nam pinang po pila mobi pinang po di labang packing pamelo lang polata KRISHA bang ke amik jang lot mati dia amik jang apisini tu mang ke hisap pile he ko antong long jima pu ala coin ke hedi first lo la ki long cheng lo la sorry give ki long cheng lo la 20 rupees hedi below atelir seng se ki pi nite su piece hedi KRISHA pan give ki pilo thamona chips chona moi de pusi ala si first give ki pilo mala so paisa ta pipi dun verlo non bangela choi hai hedi ko mama si ki pima la pen pakwan se ki long ma pu lang lo la ha choi bang ke di pilo choi kar om ang se alang ki long he non kang sama din ban ge ekdom aram po choi kar om bang ke sam pik mati arnita so se pin mati di la so pase la choi kar om hai bang ke aram po la bang ke pilo frog choi ngela dum bang ge ala pilo hala frog choi ta kar om yel hedi usumar phande ke telom lom pe pen si frog choi ki rong madlang mi ulo la ke jo hodilo apenta do hodilo la bang ke hodilo di lason popo hodi achoy lalo kana paklang pon thu bombo ko pipi achoy se long ma choy pakwan ma hisap po choy ta lapen non aku dolang misan gift dolang hai bang ke books bon books ki pita do mati di na ki ora tengke books le hela silang pona books ala ke books lo la ke nete po akleng sikipia gift lo alang apane di lasan hot ki pila gift ke books si pining pamase alang ke all in one book si ke wan pilo KRISHA fat la mo KRISHA ki ju i phan la pupa ju bom popor hi bom na hedi KRISHA tanang ki haladun lagase nang chibi dun laglanan ke ni video voice dubbing sa dami KRISHA si nang dudun po non ki lata thekulo nang ki utpadun na kang nengan hello putama ni tuma video lang bom thade puna di madi hello puno nang video voice dubbing pil na di like 1 2 3 a b c do odima wa ju gift ta ki long ki ong la hai di pilo nang choy yang se lo di nang phananga ban pi hedi o nang ninga rong lo di la puta choy lo apo ulai on eddalari hong bada man hala ni bang ki video uthai dun long adalo KRISHA mek nang prangon dak ma hedi ajo madang ke ni bang ki video en long le di nang mek prang dak di mahala sohot nang la pu ke choy ke la ke nini tum ke wan pia choy le pilo den gaw nini hela tum anta difusido la bhai nia nini ke wan pia choy lo nele achu asupo an ki pin ki dun bahedi la so atum nini nang atum ke wan pia choy lo pak ni abang pu pak ke wan pi jo nang paklang pon tu bom pede la so video long mang hindi ni supi ase tanang dudun dai pade thema ke ni voice dubbing long alang tanang dudun mati di nang ki joy dun lok man nelam kining jeli sa hala tandi nang ki soy dun heli nang ki charlie dun lok lo alam he ase nang dudun dai lo la se hala pu bang ke mo pen ni tum ke wana choy pe la ta epak lo la tum bang pu epak mati di la ta frog choy lom na tum bang ke KRISHA phan thek long wer ma size bang ke chini dar lo la se ake the se ki ban pi ma hedi la hai bang ke la tum ki ban pe choy an bang ke thik lab lo chaka tum ki ban a choy bang ke pila KRISHA phan thek long le pen nang mati la tum bang ke la duita bang ke hedi bihe khak lo 6 month na phana choy si wan rong lo athima an ki phin pulote hedi prai bhak tum ke 6 month hot se ki phin kyong ong mati di amat se hala tum la so choy ke wan pe tum bang ke KRISHA phan 6 month in cox mat se aso wan pi rong lo lata ako ekta book lo la bang ke apinu ke wan pe book lo de la bang ke di book ekta lo
ang pen koi si special gift kivan pita do alang pan he mo anang paklang kon pola so special gift mangke labangke amu wrap head gift lo labangke pila sabon jang tu asset wan pila hedi mu KRISHA use long po lapulo BP kok ponono ko bangke hedi angkolata pinyu kivan pia gift lo labangke kosan si ni chini de lapulo de hala gift wrapper bang lake sa prekchet matidi matsi hala nang ki pihut tek long long mai ning dol hedi labangke pinyu si kivan pi po ma chini de lo la hen lo jo gift ke mo alang hedi thimu chot lo pulote ladak lo pasiri inang patok inang po phan la he apinyu bange mesen lo la ke van pi te hedi mo ke tok pachar li phan lo asupi tok tek theng ko ke hedi apo bang la gift ki hoy sek la ta ki ho hot la ta tek pot long lok ma ti di la so gift bang ta mat apo si ki ju i lo la da ko pipi ni ke tok i se hedi dilet bom lo la da ke first ko kin la pota ni tamani kusun se la kitok tanga pot ki dilit chima chini den ma de pian se chini la labangke hala isi ane pina video le le lokhai ke choi ki man bi he gamara ko ke chela dam thu po choi lo de nihem no lokhai sai du he la ki ban pi choi lo la bang non bang ke ake thi si wan pilo ajo me ke jang horo phan bang ke aram po ni bang ke hedi manila son choi apen pulo te mane hala blanket ki chum sile dom ti di KRISHA bang ke la so pot sila sona choi bai si ki melo pulo la bang ke lirsing so tum ki ban pi akasu pen ahar lung lo de gift ki ban pi pot hai harlung bang ta arctic seer kasu bang ta arctic seer lo harlung ki cable lot so kalila harlung bang ki non pen en long po kasu bang mate non en ni helang lang mena chothe ang sai la kasu bang ki olai pipo angkola te se gift lo la bang tum breng apisar tum ki ban pi gift lo la bang crunger so tum yin pen lo harlung pen alang panchamus van pilo la tum mang te hedi harlung dala ta hardik seram hedi me o mola hai ki alang amina ke chothe ghlo labang to olai pipo la hai bangke akola ta isia kasu lo de kasu pen lata harlung dolo ladak lage koma logan people te labangke intihem ani sigiban pi atha aphi sigiban pil de ne bang sini ni le he intihem aphi se harlung pen kasu giban pilo latumi dia akasu ta hadi a size isi wat kitcheton sokali harlung bang mate latum kiban bange the chat lo hala lir sing tum kiban bange non bolot tol hedi non chui chugunon ki chui phan bang ki melo chola pulo lai hen lo alang ki long a gi vai hui hedi labang ta isia do long lo lage lo khai ni hem ni lo khai to major po ki van pia gift le helata ase kwan se poisa long ma gift ko PPC long ma tanam paklang lab lo puke KRISHA ta meg nang prang on dak lon tum hola gift ki ho hadi ar king reng re ba mat he labang ke next day ke da kam ke claim han ako rong asor to mang lo phole ka sukang thi phan ar su sum ta wang long ke pin su tum bang ke lai chair table lai ke thonam phan mang lo la sil hai thonam ding ko he an han tun lo la tum bang ke ar su tum bang ke phole ka sukang thi lo an chair da jare se kam hai claim po polo lo pu ana hin no kok mat ana bangke pilo ke fry tholo la bangke ok ke bideno pot ok ta do kok matidi amat sela so ok ke pahena pot ke pilo next arni ki chun ede diti matidi athu pen ajat pen amat sinon nitum ke lada ke phak ok pen mora kreng se hedi kitun populo chome piglo la so diskeng ke boro tum polote oma energy khedi एकदम फेवरेट लो लगे नेता नेन के ने फेवरेट लो चुम्मी ओ लो ने क्या क्यों नी निंग हैंग ओमा दीदी मसिला ओमा एनर्जी की हेदी एनर्जी गरान की चुम्मी पे लो मोरा क्रेंग पुलो दे गरान पो फन के हेदी एनर्जी की मोरल है गरान क्या क्रेंग फन लो मसिला दाख से सब ऑक्टा बिदुन एट पो लपु बंके आड़ो सो तुम फले kan thilok lo jo ke rehi ke rehi hai hui अब जब सिकन माटे बाजे जब सिकन ना नोंसोरसो आरो फिनिशिं खालामग्राया नोंसोरसो आरो A few moments later. Mamam খাব পাইছে আজি মামাম
campfire. Bidang siapa bro? Nani tum lapu bangke hedi an ki cholo arus tu bangke akam tang lap lo matiti phule ka sute ing thi lap lo pintu tum tahan an pamen ed lo matsi an ki chopo angke la an si pintu tum bang table chair hai thonam pola bhara ke ban an bad hisap et se angke thonam nang ko popini bangke la hai bangke la gift ki long ana photo lo la da hedi add pon tu lo ko photo hedi add pon tu lo choro lo ka to ko vetan spipan la ana ka hon pi pot tu tang di next vlog long le chitong tunang bye bye